Malo le soifua, malo le tawatai, ia, whaatalo whaatu le pa ia ma le malo se tātou watinu. Whaatai le lofam leanga leo leo tua leo whawau nia maile nei vai aso fau o tiute ma whaiva o lo fia ngai ma taitua tasi o fia lava le nei lalo langi o lo e mafuta mai ai whaatalo whaapitoa tu mo o tau uma malo lava le ngādu lue. Ai usi mai loa lau whaafonga sa whaapoponga ne u tātou Tala mai Samoa a wā lava lau whaafonga anga. E toa lua nia di leo ua whaamau nia mai le whaamaa vai. A toa ai malisi toa tolu leo ua whaamaa lolo le tū mau mo le temi nei le matanga luenga o leo. Ua mafua lea tūlanga o na suenga whaapitoa le vaenga le pisa u po le Professional Standard Unit a le matanga luenga. Ina ua masalomia nisi o leo lo iai le lau tau waafianga. I soli ngā tūla fono tau whala au whaasaina. Ma o nei masalomianga. E mafua mai nisi o sfa inga leana tau fia mamoli ai leo nisi o tangata i masina o tuana i atu. O nei so enga le pisa uuna amataina le masina o mawai, e pe ono whaamau nia mai le afionga le sui komisina o leo ia au apa aulongo i tino Filipo i le afio le asto o nai. Na ia sau noa ai e to tolu leo o whaamalo lo le tu mau pe o suspend mo le taimi nei ma le isi to alua leo o whaamawai ma le ngaluenga leo. E le ima whaiona whailoa mai ia nisi o au li linga o le neiso e suenga o na ia whaalia o loo whaawau pea o na whaia le neiso e suenga whaaloto i whale a le vaenga le pisa u. O le masina o mawai lea na whaamau nia mai e le afionga le ministao leo o whale pui le afionga whaualo Harry Schuster ia le suenga whaaloto i whale le nei i le matanga luenga o leo e pei o na whaatau taia na ia tau mawhai e ave e sea mai ai leo lo masalomia i whainga whaala tua ma whainga whaasoli tū la fono e ala i o la tau waafianga i soli ngā tū la fono tau whala au whaasaina. Le sauno ai le afionga le ministao le neiso e suenga whaaloto i whale ua whaatino ina ua maua i nisi o mau a le matanga luenga le a afia ai ma nisi o leo i tū langa tau whala au whaasaina e pei o le aisa ina ua mae a nisi o sfa inga i maasina ua mawai atu. I le mata apa e pe ona iai tua i ngā tamata alor au taitu a fitu le tālonga la kapile a tinu e winga i nisi o whainga le pūlenga le au e ala le lele lei ona whai o ala tau whai unga. Le ana mafua ai ona pēsia le toa sfuru tolo i lantou i le COVID a o iai Dubai. A toa ai ma le lele lei o le whainga i lantou. Ua whaali ai o le ua mai ona fufo ala mea le nei mata upu ma ua whai ai se whai unga le laka pisa moa. Ina ia ave sea mai lo tamata alo le au taito a fitu mai Dubai, e pe ona iai le lato tō la ua pinga le ua fitu vai aso. Ua whaalia ai fo e toa lima tamata alo le au le ana tālo sanga i fia o ese mai ma le tō la ua pinga le au, le ua mawhaiana whaatanga antu le laka pisa moa, ono i lato ne au mau i atunu mamao. Ne whaalia i se pepa o whaamtalanga ma le laka pisa moa, o le suesu enga e pe ono whaatino ina i se soa komiti whaapitoa na tōfia ina e komiti whaafoe. O le lātou whaamamafa o le saonga le mu e le ngata o tamata a alo, ai mai sai fo i o le pūlenga le au. I le neiso e suenga o lo tā wai o whaafita uri umai pe o na pēsia o nisi o tamata alo, ma le pūlenga i le COVID. O le mawhai o na au wai i vai e lua o le tāmisanga ta i toa fitu e pe o na whai e se pānia. Ma le umi tele o na iai Dubai, o mafu anga umai a lea na maua i suenga na tū lai mai e whaafita uri le vao le pūlenga. Matamata a alo le au, e le ngata o le lele le o le sota inga, ai mai se o le ese o talitonunga i whai unga i te tau na whaia. O le whaafita au le ne e pe o na lipo tia mua atu e tātou Tala mai Samoa. Nā lia e mai ina o atu sa tusi o tamata alo le au i le asosio la kapia le Pasifika. Whaapea i fwoi ma le la kapi Samoa i tua inga i le leanga o le whaingo i lantou, a o iai tupai le pūrenga le au. De ana mafua i ona a fiam pēsia le wha mai ir COVID. Wha alia le nei tusia o pēsia i tamata alo tos fulutolu. No la tau tā ua ai e le ai ma se langa malo si atu le pūlenga mo i lantou e o lava fo i ni mea ai mani vai. A o wha anofo e sea e le lava. A to ai mani fe au tusia na avanto le pūlenga i lantou ma wha api atu. O i lantou on tangata e le wha i taulanga ma e le au ngā. O le teimi nei wa wha alia ai wa i le wha i unga laka pisa moa. Ina e whai malanga ati le pūlenga matamata alo i Australia. E wha awawe ia lato koleninga, matape nanga mo le lumanai. O le teimi nei e tu sain pola inga o le whalawala whafose i Samoa.
E le mawhai ai ona malanga mai tamata alo nei sa ia mai ale ono masina. Ai mai se lava o le ana a fia i le wha mai o le COVID a o iai i Dubai. Nisi o tala o wha amoni a mai le tau fia uma o mata upu tau wha amsinonga o whanua masuafa. Wha pia i ma wha talitanoanga wha pitoa i pe o mediation. Se i audi ale masina fo. O le wha iunga a mata wha amaluina i le so. E pe ana wha amoni a mai le a fionga le minista o wha amsinonga ma mta upu tau wha amsinonga. A fionga mata mua vasa tipuru whana. O ma fua le atulanga o na ia o ngatasi ma le suenga skomisi suesue wha pitoa le pale mene. E winga i tulafono tau wha au fia tolu le e au fia i ma le tulafono o whanua masuafa. O na o lo o maua tolu ni kopi ese o nei tulafono. Ma ua wha whainga tai o nei loa po le atomu tulafono. E ma whaiona lima taita ina inga luenga le whamsino ngā whanua masuafa. Na sau noa maa tamua i te tau ona wha atalia mua i ele ungo suenga le komiso suele nei e pei ona wha atinoina. Ona wha to a mawhaile ona soe wha atinoina ni taa tau whamsinonga. O whanua masuafa. Ai ile pale mene le masina o mawaina sau no aile a fionga le pale mia i a fia mena o minta awha i whaapea. E leo manino mai suinga o le whaavaina o tuto o tasi o le whamsinonga whanua masuafa. Pe whaapea whea o na whaia i a tofinga nei. A toa i matatongi benefiti mo whamsinonga le nei o whanua masuafa. Whaalia ile a fionga le ministai a mātamua. O le nei whainga ina i a tau fia le tu mawainga luenga le whamsinonga whanua masuafa. O loo matua i lango ina presidente o whamsinonga whanua masuafa i afpule ai ati la ropati. Na sau noa le afionga le minister o sfai unga o te tau mtala whianga i tele ina i a tau fia i a mta upu tau whamsinonga whanua masuafa ai se isa ili mua. Po o le whea o kopi nei e saa o mai te tau na whaonga ina e lima ta ita ina inga luenga le whamsinonga o whanua masuafa. O le tala muli ua o mai fo i le vai tau lea ua toi whaasalawina i nisi o to whinga tā ua o whaurulunga. O nisi o mtanga luenga le malo a walawa nisi e fia apalai i ai. O le tō whinga le pule le company wa alele le Samoa Airways lea o whaasalawina mai whaamae a aso whaatulanga ina mo tu stalo sanga i le aso mua le masina fau. O le teiminei o le afionga i ase Yuli Alvin Tuala o lau tau ave ina le tō whinga. O le aso sultasi o le masina le nei o Februari. Le ana wha amuta ai tu style sanga uma mo le tofinga le ofisa sili o le pūlenga o tangata ta whao mai mau mai whafo. Le olo o tau aveina e le a fionga i a wha amtua inu sui fua le na tae te minei. O le vai aso lea nei le ana wha salawina mai fo e le PSRC. Ia le avanoa o tofinga le lo e sili wha apea i ma le ofisa sili o mtanga luenga wa o ngata alonga maa nganu. O le te minei o lo avea pea le a fionga i a suha Elena Wawer. Malo ia sili e pe ona tō fia le tū maua i o ia le masino o se temo tau tanga o mawai. Ina ua tū la i mai le whainga malo fau. A le whaas. O le aso sfutasi o mati le ua whailo mai e pisasi. E wha mai ai tu star sanga mo to finga lo ia sili. Ma le ofisa sili o a onga. O le teminei o lo whaataria fo i se to finga le malo. Mo se tasi a veam komisina o leo. A toa ai ma se tasi. Ina te tau a vea le to finga ofisa sili. O le matanga luenga o tupe. Whafonga anga le atinu ai mese o pa anga le loa bei o se te panai ala i a tātou tala mai Samoa i le neifo i a matanga le vai aso po le neifo i aso fua. Ma o se se ona whapoponga i le aso a tai au pe au lia i so o tō soifua ma se o le vai alo nei tangata i a ai molta minei whamanuia le atua i tiutem whaivalo o whianga i malta i tō tasi tō whasoifua.